Yes. Yes, we are ready now. Thank you. Me oleme valmis, jah? Let's just pray. Father, we thank you this morning once again. Isa, me täname sind täna hommikul. We pray for your breath. Me palume sinu hinguse Because your breath is the breath of life. kohaolu, sest sinu hingus on elu hingus. Breathe in us this morning Hinga meie sees täna. for strength. Anna jõudu. Thank you, Lord, Tänu sulle, Issand, that you are always with us. et sa oled alati meiega. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Aamen. I want to say thank you for tarrying here and being here for all of those days. Tahan tänada selle aja eest, et sa oled siin olnud ja kõik need päevad. It's not an easy task. See ei ole mitte lihtne The ülesanne. body is just too weak, but the spirit says more. Ihu on nõrk, aga vaim ütleb veel. And so thank you so much for breathing your time and sleeping wherever we are sleeping very comfortably. Nii et aitäh, et sa oled võtnud selle aja ja et me oleme maganud seal, kus me parasjagu oleme maganud väga mugavalt. Very nice places. Väga kenad kohad. So we thank God for that. Nii et me täname Jumalat selle eest. And meeting new friends is a very, very good side of me because I'm meeting new friends right here. Ja mulle väga meeldib kohtuda uute sõpradega ja me oleme kohtunud We met last year, Mango and Livia in Otepää. Eelmine aasta kohtusime Mango ja Liiviaga Otepääl. But they are here today. Aga täna nad on siin. And so it's very, very good to meet new friends as well. Nii et väga hea on kohtuda uute sõpradega. And also our main from Pärnu, pastor from Pärnu and everyone from there. Ja samuti Pärnust ja pastor Pärnust ja kes on tulnud sealt. This is just a connection of God. Nii et see on Jumala side. Every time I say God does not connect ideas. Ja ma ütlen alati, et Jumal ei ühenda ideesid. God connects hearts. Jumal ühendab südameid. And when our hearts are connected, ja kui meie südamed on ühendatud, it shall be so good to be on a journey together. Siis on väga hea olla ühel teekonnal And so we koos. celebrate your being here. Nii et me tähistame seda, et sa oled And siin also the impartation that we received from you yesterday ja ka selle ülekande eest, mille me sinult saime eile. goes a long way in our hearts. See on meie südametes kaasas. And so I want to say thank you for the family that is hosted me for those days and all the time. Tahan tänada ka seda peret, kes mind on võõrustanud need kõik päevad. Thank you so much. Aitäh. And the people that are praying every time, like people from the south. Ja ka inimesed, kes on alati They are palvetamas, standing in Lõuna-Eestist the gap inimesed. for many things. I didn't hear the first They are part. standing in the gap for many things and praying for many things. Nad seisavad selles müüripraos paljude asjade eest ja palvetavad paljude asjade eest. Keep up the fire. Hoidke seda tuld alal, Because nothing just works. sest mitte miski ei toimi niisama lihtsalt. Without prayer, you don't push anything. Ilma palveta sa ei suru millestki läbi. Mountains are removed Mäed saavad kõrvaldatud only when you believe in prayer ainult siis, kui sa usud palvesse and trust God. ja usaldad Jumalat. That is able to shift some things out of our way. Ja siis ta saab nihutada asju meie teelt kõrvale. And not forgetting America from Pärnu as well. We prayed, we had a very nice prayer last night. Ei unusta ka Amerikast, Pärnust, me koos eile palvetasime, oli hea palveaeg. That was not just a prayer to be prayed, just to be prayed. See ei olnud ka palve, mida lihtsalt palve pärast It is paluda. a prayer that opens up something and unlocks something in the life of the person. Vaid see oli palve, mis avab ja teeb lukust lahti asju inimese elus. There are times you don't just pray.
on hetki, kus sa lihtsalt ei palveta, You are given an assignment to pray for something that God wants to do. vaid sul on antud üks ülesanne palvetada millegi eest, mida Jumal tahab teha. And take that so seriously, America. Take it so serious. ja Merike, võta seda väga tõsiselt, Stay with that in your heart. hoia seda oma südames And God really has positioned you ja Jumal on sind seadnud positsioonile, in that place sellesse paika, for a reason ühel põhjusel. and a purpose. Thank you so much for Rina, Piret, and everyone around. aitäh Piretile ja kõigile. I know we are still going on and meeting, but I want to say thank you. ma tean, et meil veel koosolek käib, aga ma tahan lihtsalt aitäh And öelda. thank you so much to Andres, all weather friends, and Ati, and everyone that I cannot mention names. aitäh Andresele ja Ahtile ja kõigile sõpradele, kelle kõiki nimesid ma ei saagi mainida. It has been good to walk a journey with all of us et on olnud nii hea kõndida ühel teekonnal koos, until we see him again. kuni me näeme teda taas. Praise the Lord. kiitus Issandale. Tina as well. Tiinale ka. Amen. So we Amen. thank God for that. I just want to pick something that I said yesterday, or that I mentioned in my teaching yesterday. ja ma tahan rääkida millestki, millest ma eile ka õpetasin. We were talking about Moses' trouble, or a situation that he found himself in. me rääkisime Moosese sellisest südamekitsikusest või olukorrast, millest ta ennast leidis. And to him it was a very big burden. ja see oli väga suur koorem tema jaoks. If they can be a burden, kui, that was a burden that Moses was carrying. kui see oli üks selline koorem, mida Mooses kandis, It was not a simple burden. see ei olnud lihtne koorem. It was a big burden, heavy load. see oli üks väga raske laadung tema sees. And so when God said, you know what, I'm not going to come into your camp or be among you because your people are stiff-necked. ja kui Jumal ütles talle, et ma ei tule teie laagri keskele, sest see rahvas on kange kaelaga, And it gave him a very big burden. siis see andis Moosesele ühe väga suure koorma. Why should he not come closer to us? miks ta ei tule meie ligi? Because there is something that made him to be separated from them. sest miski eraldas Jumalat neist, lahutas Jumalat neist. In what they captured in Egypt, et mida nad olid Egiptuses kaasa saanud during their stay or their slavery period oma orjaks olemise perioodil, was idolatry. see oli ebajumala teenistus. They were introduced to idolatry. Nad olid seal tutvunud ebajumala And that is teenimisega. the thing that was ringing into their minds, and they saw it day by day. see oli jäänud nende meeltesse, nad olid seda päevast päeva näinud. So they wanted something that could be closer to them. ja nad tahtsid midagi, mis oleks neile lähedal või nähtav. Something that they should kneel before and worship. midagi, mida nad näeksid, mida nad saaksid kummardada. And when Moses came into the scene, ja kui Mooses tuli sinna, they thought, here comes our idol. siis nad mõtlesid, et siit tulebki meie iidol. And now Moses could not be traced for a period of time. ja Could not be traced. He went to be, praying in the mountain. ja nüüd, kui Mooses läks mäele palvetama mõneks ajaks And then he could not be traced for that period. ja teda ei olnud näha selle perioodi ajal. They felt something has moved. There is no cover here. ja siis nad võtsid seda nagu aega, kus ei olnud katet. Because we are people that are fond of idolatry. kuna rahvas oli ebajumala teenistuses. Let's ask for something. Maybe we'll be fulfilled by doing that. küsime, et kas ka meid täidab seesama asi. I'm just trying to paraphrase through and meander through
of what I want to talk about this morning. ma lihtsalt püüan seda ümber sõnastada, mida ma täna hommikul rääkida tahan. So story short, Lühidalt see lugu, the presence of God. Jumala ligiolu. So Moses treasured very much the presence of God, Mooses pidas Jumala ligiolu väga oluliseks ja and kalliks. that was his burden because God said, Ja see oli tema koorem, sest Jumal ütles, I'm not coming near you, et ma ei tule teie ligi, because if I come near you, sest kui ma teie ligi tulen, I'll finish you all up. siis ma lõpetaksin teid kõiki. So he carried that burden Nii et Mooses kandis seda and koormat stood in the gap and prayed on behalf. ja seisis seal vahepraos ja palvetas nende eest. And he pleaded to God on behalf of the people. Ja ta palus Jumalat inimeste eest. And God changed his mind. Ja Jumal muutis oma meelt. He started answering Moses in the way it felt relieved. Ja ta vastas Moosesele sellisel viisil, et see tõi talle kergendust. And Moses was happy. Ja Mooses oli rõõmus, Because God now was going to go with them. sest Jumal nüüd pidi temaga kaasa tulema. Because that is what he treasures the most. Sest seda pidas Mooses kõige kallimaks. I gave some points when I was teaching yesterday, the signs of those that treasure the presence of God. Eile, kui ma õpetasin, siis ma andsin mõned märgid sellest, nendest inimestest, kes peavad Jumala ligiolu kõige What olulisemaks. signs do we pick? Milliseid märke me One näeme? of them was holiness. Üks nendest märkidest oli pühadus. I don't know how we understand about holiness. Ma ei tea, kuidas me pühadust mõistame. What is holiness? Mis on pühadus? If God says, I am holy, Kui Jumal ütleb, et mina olen püha, or he says, be ye holy, või ta ütleb, et olge ka teie pühad, for I am holy. sest mina olen püha. What does that mean? Mida see tähendab meie jaoks? Pureness. Okay. Puhtust. Others? Kas keegi veel ütleb? Honor, Okay. fear of the Lord. Fear of the Lord, yes. Others? Separated for him. Yes. Separation is what, Eraldatus and many of those that we have said, ja kõik need, mis me oleme öelnud. mostly separated apart. Eraldatud millegi jaoks. You are picked Sind on välja and valitud separated ja eraldatud for God's use. Jumala kasutuseks. There are some items in the kitchen or items in the house that do most of the jobs in the house. Kodudes on teatud asjad. At times the pot is separated to serve or to cook for people in the house. It has a duty separated to do that. Kodudes on teatud esemed eriotstarbete jaoks, näiteks söögi tegemiseks sa kasutad teatud riistasid. So when the pot is separated to do what it's supposed to do, it is kept clean. Nii et mul on täna raske tõlkida, ma ei suuda nagu jälgida. Sorry. Just say that this part again. Yeah. I was back in When the the last pot, sentence. when the pot is serving the people, the pot. Kui pott, millega pott teenib inimest. You don't just keep it and let me just leave it here. I'll cook in the same pot again. Et sa pesed seda vahepeal. I'm sorry, Tina, I know you're tired. Samas potis I'm ei sorry. Aga tegelikult sa tahaksid praegu tõlkida, sest mul on õhtul ka üks tõlkimine veel ees, siis ma vähemalt... I'm really sorry. No, it's okay. Yes. I will keep myself for the... Yes, please. Thank you. For the evening. Let's try. Let's try, yes. I was saying, when we have the pot in the house or items that we use, Kui sul on pott kodus või mõni muu riist, mida sa kasutad. they could be plates, pots, all those things that we use. Pott või taldrik või ükskõik mis asi. We make sure they are clean.
igatahes sa teed kindlaks, et sa when we are oleks serving with those items. kui sa hakkad neid kasutama selleks, et nendega teenida. Because if they are not kept clean, Kui sa ei ole neid puhtana they hoidnud, will transmit infections. siis need võivad edasi anda igasuguseid So infektsioone. holiness is a separation. Nii et tegelikult pühadus ongi When eraldatus. God picks you up and separates you, Kui Jumal võtab ja eraldab sind, He works on you every day. siis ta tegelikult teeb sinust tööd iga päev. So that when you go to go and do His duty, Ja kui sa siis välja lähed, et teha tema tööd, you are a clean vessel, like Kairi said. You are a pure siis vessel. sa oled puhas anum, nii nagu Kairi ka ütles. That is representing God with purity. Ja sa esindad Jumalat oma puhtusega. So that is a sign of those that treasure the presence of God. I said yesterday, Nagu ma eile ütlesin, siis see on ka üks märk nendest inimestest, kes esindavad and one Jumalat. of the things that I'm going to pick today, which I thought I should share with you, is the second one. Ja täna ma mõtlesin rääkida rohkem sellest teisest punktist. There is holiness, Kõigepealt oli siis pühadus, there is also love. aga on ka armastus. So I want to talk about this love, Nii et ma tahan rääkida just sellest armastusest, which is called sincere love. mida nimetatakse siiraks armastuseks. Sincere love is a sign of the presence of God in the life of a person. Inimese elus siiras armastus on ka märk Jumala ligiolust. Love can be shared in different ways and different directions. Armastust võib jagada erinevatel viisidel, erinevatel But I'm talking suundadel, about sincere love this morning aga see siiras armastus, millest me täna from hommikul Romans räägime, chapter 12, on roomlastele 12. verse 9 to 10. 9. ja 10. 9 to 10 says, Siin on öeldud nii, let love be genuine. et armastus olgu siiras, Abba what is evil, or remove what is evil. ja Hold fast what is good. keegi võib muidugi lugeda, ma võtan oma parema meelega valin, kurjus, kurjast hoidudes kiinduge heasse. Listen to verse 10. Love one another with brotherly affection. Venna armastuses olge üksteise vastu hellad, Outdo one another in showing honor. vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. So honor should outdo us. Like, you can't just stay without honoring a friend that is next to you. Ja sa ei saa niimoodi elada, et sa ei austa sõpra oma kõrval. You honor them of what you see God doing in their lives. Ja sa austad seda, mida sa näed Jumalat tegemas nende Like our elus. praise and worship team here. Nagu näiteks meie ülistustiim siin. We honor them for what they are doing. Me tõesti austame neid selle eest, mida nemad Like teevad. those that are praying day and night. Ja need, kes palvetavad ööl ja päeval, They are praying for us. nemad palvetavad ka We meile. honor them Ja me for what they are austame neid doing. nende I want you to tegemise know eest. that love is the greatest evidence of transformed lives. Armastus on kõige suurem nii-öelda tunnustäht ühest muudetud elust. If you want to check out a life that is transformed by God, Kui sa tahad nagu kindlaks teha, kas üks elu on muudetud saanud Jumala poolt, see love in them. siis vaata, kas seal on armastus. Because love is the evidence. Sest see on see tõendus. Many people speak about love, Paljud inimesed räägivad armastusest, but the Bible calls believers to sincere love. aga Piibel räägib usklike siirast Not only armastusest. speaking about love. Mitte ainult armastusest rääkimisest. We are not called to speak about it. Meid ei ole kutsutud sellest rääkima. We are called to do
to do it, vaid meid on kutsutud seda nii-öelda välja elama, to practice sincere love. praktiseerima siirast armastust. And that is love which is genuine, Ja see ongi see ehe, siiras, pure love, puhas, sacrificial love, selline armastus, mis ohverdab, without hypocrisy. ilma igasuguse silmakirjalikkuseta. Because there is love which is coated in hypocrisy and love which is pure and sincere. On mõlemat armastust, on silmakirjalikku ja sellist, mis on tõesti siiras ja tõesti puhas. God's love is not merely an emotion love. Ja Jumala armastus ei ole lihtsalt selline emotsioon või tunne, It is the action that was demonstrated through Jesus Christ. vaid see oli tegu, mis sai oma väljenduse läbi Jeesuse Kristuse. The action of God's love See oli Jumala armastuse tegu. was demonstrated. Ja ta demonstreeris, ta näitas seda. He didn't just feel love. Ta ei tundnud lihtsalt armastust, He went ahead to demonstrate the same love. vaid ta tõesti läks ja näitas seda oma tegudega. Like in verse 9 of Romans 12 we read, and the Bible quotes this. Nagu me lugesime siis siin roomlaste, Let love be genuine. et olgu armastus teil siiras, ehe, Remove that which is evil. hoiduge kurjast, eemalda see Hold fast to what is good. ja hoia kinni sellest, mis on hea. Let me tell you that sincere love is genuine, Nii et siiras armastus on ehe. not hypocritical. See ei ole silmakirjalik. The word genuine means without hypocrisy. Et ehe, siiras, see tegelikult tähendabki silmakirjalikkuse vaba nii-öelda. Love that is sincere, Armastus, mis on siiras, it is not the love that pretends. see ei teeskle. It is not the love that pretends. See armastus ei teeskle. Pretending by words alone. Sest teesklemine oleks lihtsalt sõnade But tegemine. love should be demonstrated. Aga armastus peab alati saama oma väljenduse ja nii-öelda tegudes väljenduma. It is not only loving people because they are useful to you. Ja see ei ole ka see, et me armastame inimesi, sest nad on meile nii väga kasulikud. Because that love is not love. See ei olegi armastus. You say I love you because they are useful. Sa ütled, et ma armastan sind, aga tegelikult tead, et no seda That pole is kasulik. not love. See ei ole armastus. It is love that comes from the heart changed by God. Vaid see armastus tuleb ühest südamest, mille Jumal on juba I muutnud. want to communicate to our spirits that a heart that God has changed Nii et võtke see vastu oma vaimus, et süda, mille Jumal on muutnud, begins to love genuinely. hakkab armastama päriselt ja ehedalt. What are we supposed to do? Mis siis teha? We're supposed to speak truth in love. Me peame ka rääkima tõde armastusest. If my heart is changed by God, Ja kui mu süda on Jumala poolt saanud muudetud, what comes of my mouth is truth in love. siis see, mis minu suust ka välja tuleb, on tõde, aga seda It armastusest. should be in public or in private. Olgu see siis nii-öelda avalik kõne või I eraviisiline, speak the same. ma räägin ikka samamoodi. We should love when no one is watching us. Ja me peaksime armastama samamoodi ka siis, kui mitte keegi nii-öelda ei näe. This is sincere love. Sest see on see siiras armastus. And sincere love does not come from any other source. Ja siiras armastus ei tule mitte ühestki teisest allikast, It comes from a pure heart. vaid see tuleb puhtast südamest. Sincere love is only located from the pure heart. Tema nii-öelda siiras armastus saab ainult olla puhtast Like südamest. 1 Peter chapter 1:22 says, Nagu esimese Peetruse, love one another armastage üksteist earnestly innukalt ja from a pure heart. siirast puhtast südamest. Wow, what a powerful scripture. Mõelge, kui This is. vägev kirjakoht see It says love tegelikult on. one another earnestly Armastage üksteist from innukalt a pure heart. puhtast südamest. A pure heart is produced by obedience to God's word. Ja puhas süda tekib ühe
sõnakuulelikkuse kaudu Jumala sõnale. You'll just never find your heart pure accidentally. Accidentally find your heart pure. No. Lihtsalt nii iseeneslikult, jah. It comes and produced by obedience to the word of God. Iseeneslikult meil seda puhast südant ei teki, vaid see tuleb sõnakuulelikkusest You are not just Jumala going sõnale. You are not just going to find the heart is pure accidentally. Oh, my heart is pure. See ei ole nii, et sa lihtsalt äkki avastad, et oi, kui puhas mu süda on. The heart should be obedient to the word of God. Vaid süda peaks olema sõnakuulelik Jumala sõnale. Let's check out the characteristics of a pure heart. Vaatame, mis iseloomujooned siis puhtal südamel on. What are these characteristics of a pure heart? Mis need on? The first thing that you see from a pure heart, Esimene asi, mida me näeme, forgiveness. on andestus. They don't carry the grudge. Puhas süda ei hoia midagi kellegi vastu. They don't keep the wounds and the pain. Ei jäta alles valu ega hoia kinni haavadest. They are not reminded of what happened to them and they keep it as a wound and they prick to themselves every time they remember. Ja nad ei mõtle kogu aeg nii-öelda pidevalt oma peas, et vaata, mis mulle tehti ja milline haav mul on ja kogu aeg nii-öelda lähed tagasi selle They juurde. forgive with no condition, Vaid puhas süda annab andeks ilma tingimusteta, regardless of the pain. olenemata selle valu suurusest. Regardless of the pain, they say, I forgive. Olenemata sellest valust ikkagi puhas süda otsustab andestada. We walk with deep wounds inside us. Me inimestele ikkagi, meil on sügavad haavad meie sees. Our souls are in pain. Teinekord meie hing on valus. There is a lot of pain in us. Palju valu võib olla. But something that distinguishes us Aga meid eristab see, is a pure heart. on meie puhas süda. The heart that forgives. Ja see süda andestab. The heart that says, I forgive you. See süda ütleb, ma annan andeks. And the second characteristic is humility. Teine iseloomujoon on alandlikkus. Humility from the heart. Ja see alandlikkus tuleb ka südamest. Because humility from the heart manifests in the physical. Ja südamest tuleb alandlikkus, ta manifesteerub, ehk saab oma ilmingud ka nii-öelda selles füüsilises. When you are humble inside, Sest kui sa oled seespidiselt alandlik, the whole entire fruit outside you siis kõik see vili, mis sinust nii-öelda välja läheb, shall show how the inside is humble. näitab ju ka seda, kuidas su sisemuses see alandlikkus on ja elab. These are the characteristics of the pure heart. Nii et need kaks olid olulised iseloomujooned. Mercy as well. Samuti arm. Mercy is one of the characteristics of the pure heart. Arm on järgmine. And faithfulness. Faithfulness. Ustavus, jah. Järgmine. And faithfulness is I don't know what word I can use, is seen in little things. Kuidas seda nüüd kirjeldada, see ustavus tuleb ilmsiks väikestes asjades. You will never be faithful on greater things if you are not faithful in little things. Sest sa ei saa olla ustav suurtes asjades, kui sa ei ole olnud ustav väikestes. Little things like maybe a child asks for a sweet when you come back from where you went. Võib-olla laps küsib su käest mingit magusat, kui sa tuled kuskilt koju. And then you say, okay, I'll bring you the sweet. Noh, või kui oled tulemas, et kas sa tooksid ja sa ütled, ja ma toon. And when you come back, the child asks, where's my sweet? Ja tuled tagasi ja laps küsib, no kus on siis see maius? And you say, oh, I forgot. Ma unustasin. You know, so faithfulness is from the little things. Nii et ustavus on väikestes asjades. A heart that is filled with bitterness Süda, mis on täis kibedust, cannot sincere love.
ei suuda tegelikult siiralt armastada. I want to publicly announce this like a public announcement. Ma tahan seda nüüd avalikult kinnitada või avalikult välja öelda. If your heart is filled with bitterness, Kui su süda on kibestunud, you are only pretending to love. siis sa ainult teeskled armastust. It's not sincere love See ei ole siiras armastus, that is coming out of you. mis sinust välja tuleb. When you get rid of bitterness, Ja kui sa saad sellest kibedusest lahti, you begin to forgive. siis sa hakkad andestama, You begin to walk in humility, hakkad käima alandlikkuses and you begin to be merciful, ja sinust saab ka armuline and faithfulness. ja ustavus tuleb esile. Then sincere love manifests through us. Ja siiras armastus saab läbi sinu ilmsiks tulla. I also wanted to announce that sincere love is sacrificial. Lisaks sellele veel ma tahan öelda, et siiras armastus on ohvrimeelne. One thing that Jesus said in the book of John 15, verse 13, Johannese 15. peatükis Jeesus ütleb, he said, greater love has no one than this, et kellelgi ei ole suuremat armastust that someone laid down his life for his friends. kui keegi, kes annab oma elu oma sõprade eest. Greater love is described. See on see suurim armastus, mida ta siin kirjeldab. Greater love has a tag of description. Nii et siin on üks kirjeldus sellele suurimale armastusele. And the description is that someone laid down his life for friends. Ja kirjeldus on keegi, kes on andnud oma elu sõprade eest. That is greater love. See on suurim. Because Jesus demonstrated sincere love Jeesus ju näitas seda. by giving his life. Tema andis oma elu. Sacrificial love Ohvrimeelne armastus. gives without expecting repayment. Ohvrimeelne armastus annab nii välja, et ei oota mitte mingit tasu vastu. Sacrificial love saves others, Ohvrimeelne armastus teenib teisi bears one another's burdens, ja kannab üksteise koormaid makes time for people. ja leiab aega inimeste jaoks. Sacrificial love will also be evident when we meet like this in the camp and everyone comes. Ohvrimeelne armastus tuleb ilmsiks ka, kui me siin laagris niimoodi kokku tuleme. Kõik tulevad. Some things must suffer for this. Ja mõni on pidanud kannatama, et see saaks tulema ja olema. They shouldn't be more important than the family like this. Et mitte miski, sa oled pidanud võib-olla midagi ohverdama, et siia tulla, aga mitte miski ei tohiks olla olulisem kui see pere I siin. know life is a dynamic life. Sest elu on kõigil selline muutuv ja But if dünaamiline. God gives me time, Aga kui Jumal annab I meile would aja rather spend my time in a fellowship like this one. ja et kui Jumal meil juba aja on andnud, siis ma pigem valiksin kasutada seda olles osaduses. I am practicing sacrificial love. Ja selles on ka üks ohvrimeelne armastus. Sincere love forgives like we have seen already. Noh, nagu me juba rääkisime, siis ohvrimeelne armastus andestab. Colossians 3:13 says, Kolosslastele 3:13 ütleb, love does not keep records of wrong. et armastus ei pea meeles paha, Love forgives. vaid andestab. Because sincere love restores relationships. Ja siiras armastus taastab suhteid, Sincere love breaks bitterness. murrab kibeduse And sincere love reflects God's mercy towards us. ja ta tegelikult peegeldab Jumala armu meie And vastu. sincere love builds unity. See ehitab üksmeelt. Jesus said, the world will not know you as my disciples unless you love one another. Sest Jeesus ütles ju, et maailm ei tunne teid
muu läbi kui selle kaudu, et üksteist armastate. Where sincere love exists, Nii et seal, kus see on olemas, unity grows. üksmeel kasvab. Even in the family. Isegi pere sees. When your family is loving one another, Kui peres on üksteise suhtes armastust, whoa, unity grows. vot siis üksmeel kasvab. You want everyone to be close. Ja sa tahad, et kõik oleksid nii-öelda lähedased üksteisega. There will never be a day when you don't talk to one another. Ja ei olegi siis sellist päeva, kui te omavahel ei räägiks. Distance will never be a barrier. Ei tule sellist nagu barjääri, mis tekitab teie vahele Because distantsi. sincere love Sest siiras armastus, builds unity. ta ehitab üksmeelt. I want to conclude by saying Ja ma tahan veel öelda, there are hindrances to sincere love. sellele siirale armastusele on ka takistusi. I want to give you about 5 hindrances to sincere love and I close. 5 takistust ja siis lõpetame. One of the major hindrances of sincere love is pride. Üks suurimaid on uhkus. When you display your pride in the family, Kui sa oled uhke ja see nii-öelda paistab välja teie peres, in your talk, sinu kõnes, status pride, võib-olla see on seotud sinu all staatusega. those kinds of pride. Noh, uhkust on väga palju eri sorti, It is the hindrance to sincere love. aga igatahes Jealousy on takistus. Järgmine on armukade. is the hindrance to sincere love. Samuti takistab puhta armastuse voolu. Unforgiveness is the hindrance to sincere love. Andestamatus, Gossip keelepeks, is the tagarääkimine hindrance to sincere love. Selfishness, ja selline isekus, partiality, erapoolikus ja and anger, not hunger. ja viha. Yeah, it is an hindrance to sincere love. Samuti takistus. I lived in a family when I was growing up Kui ma üles kasvasin, siis minu peres where we experienced anger from our father, dad. me kogesime viha oma isa poolt. We never sat as one in one place, maybe talking to one another. Me kunagi ei istunud niimoodi kõik koos, et räägime lihtsalt juttu. Every time he came in the living room, Iga kord, kui isa tuli elutuppa, we ran away from the living room. siis me jooksime sealt välja. Because there's something that was breaking our unity. Sest midagi, mis temas oli, murdis selle üksmeele. Was his uncontrolled temper. Ja see oli tegelikult tema kontrollimatu viha, temperament. You can be in a conversation or discussing something, you choose what you say. Nii et kui sa olid temaga vestluses, siis sa pidid väga hoolikalt jälgima, mida sa ütled. You cannot freely express yourself. Ja ei olnud vabadust iseennast väljendada. It gets an offense in every word that you put across. Igast sõnast ta võis nii-öelda kinni võtta ja haarata ja sealt läks tüli majja. It gets an offense in the way you eat, the way you sit, Kuidas sa istud, kuidas sa sööd, kuidas sa räägid, võis kõigest kinni haarata. And that was dividing the unity of the house. Ja meie majas see tõepoolest lõhkus meie üksmeelt. Maybe you may be coming from a similar background. Võib-olla on sinulgi sarnane taust. Because a house that has no sincere love Sest üks kodu, üks maja, kus sees ei ole siirast armastust, does not have unity, seal ei ole üksmeelt, does not have that oneness. seal ei ole seda üks olemist. Even the church, Isegi the koguduses, community, meie the osaduskonnad, nation, rahvad, if there are those elements and components in the community or nation that is dividing the unity, täpselt samad asjad tegelikult käivad ka meie näiteks riigi ja rahva või siis mõne osaduskonna kohta, et need samad asjad võivad üksmeelt hävitada. then that community or a nation or a family lacks sincere love. Olgu see siis kogukond, meie pere, meie rahvas
kui need komponendid on olemas, The siis on love- selge, et seal siirast armastust The ei ole. love that is sincere Sest siiras armastus will make me express myself. lubab ja laseb mul iseennast vabalt väljendada. Whether I make a mistake or not. Kas ma siis teen vigu või ma ei tee vigu? Because if I make a mistake, I'll be corrected. Kui ma ka eksin, siis mind korrigeeritakse. Yeah. So in sincere love environments, Aga siira armastuse we keskkonnas don't pick any offense. ei võeta igast asjast kinni, Everything works out for good. vaid pigem kõik tuleb kõigile kasuks. Whether mistakes or not mistakes. Kas on tehtud vigu või ei ole tehtud, An environment of love aga armastuse keskkond is an environment where everyone sacrifices for everything. on selline, kus igaüks tegelikult ohverdab teiste So I heaks. wanted to seal up this today by saying, let's walk in sincere love. Nii et ma tahan lihtsalt täna öelda, et kõndigem siiras Because armastuses, this is of God. sest see tuleb Jumala käest. If we are separated by God Kui meie oleme eraldatud Jumala poolt as useful vessels ja meie oleme need tema jaoks that kasulikud are pure, anumad, mida ta saab we kasutada ja me oleme need to puhtad, practice sincere love. siis me peame ka praktiseerima No sellist puhast offenses. armastust. No offenses. Mitte nii-öelda pahandades ja pahandudes. No offenses. We should not be easily offended. Ja vaata, et sa ka ise ei ole liiga kiirelt pahanduv. Offended by words, offended by actions, offended by anything. Et teiste inimeste sõnad või teod sind väga kiiresti nii-öelda ei pane pahandama. When something comes like an offensive feeling to me, Kui midagi sellist on ja sa tunned seda, see tunne tuleb, et then I know the enemy wants to break the unity among us. siis ma tean kohe, et vaenlane tahab meie sees ja keskel olevat üksmeelt hakata lõhkuma. We should work out everything in sacrificial love. Vaid me peaksime siis teadlikult proovima asju lahendada ohvrimeelses And armastuses. that keeps the presence of God Nii, et Jumala ligiolu saaks säilida meie in our keskel. midst. So we don't want to lose the presence. Sest me ei taha ju tema ligiolu kaotada. We want to maintain Me tahame the presence of God Jumala ligiolu säilitada in our families, oma peredes, in our communities, oma kogukondades, at our working places. oma töökohtades, We maintain God et me säilitame Jumala. because we cannot go anywhere. Me ei saa mitte kuskile minna We will never do anything. ja me ei tee iialgi mitte midagi. Like Jesus said, Nagu Jeesus ütles, apart from me, minust, you can do nothing. ilma minuta te ei I suuda just wanted midagi to sum teha. up with these words. Nii et võtame nende sõnadega kokku. And I want to say that you are lovely people. Ma tahan öelda, et te olete väga armastusväärsed And the inimesed sincerity of God's love ja see Jumala armastuse siirus abides in all of us. elab meie kõigi sees. In Jesus' name. Jeesuse nimel Let's just pray. palvetame. Father, we thank you for today. Isa, me täname sind tänase päeva Holy eest. Spirit, Püha vaim, we treasure your presence me tõesti hindame sinu kohalolu, because you want to speak to us. sest sina tahad meiega rääkida. You want to show us your heart. Sa tahad näidata meile oma südant And we have seen ja me oleme näinud, that you are so sincere et sina oled nii siiras with us, oh God. meiega. Thank you for the love Aitäh sulle armastuse that you eest, laid your life for us et sina andsid oma elu meie eest, as your brothers. oma vendade eest. We thank you, Me Jesus. täname sind, That Jeesus. was so sincere. See oli siiras tegu. It was not hypocritical. See ei olnud silmakirjalik, It is genuine. vaid tõesti And we ehe. have received your love Me oleme sinu armastuse vastu võtnud, by saying you are worthy. öeldes, et sina oled We väärt. thank you today Me täname sind täna in Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Aamen. God bless you.